Nne ndiko uri kha vhatikedzi vha Black Leopards FC heinoni thimu ndi yashu khavho David Tidiela rine ri ḓo vha tikedza ndi muloro wavho and ri khou tenda uri ndi vhone mesia kha bola ya fhano hayani when it comes to professionalism rine ri khou tenda ri khou dovha hafhu ra tama u vhea na lutamo lwashu lwa uri zwi nga naka hani arali ni kha iṅwe ya season ra vhona talente ya fhano hayani hune ine khou dominate nga ngomu mudavhini na kha age kana na kha mulayo une wa amba nga miṅwaha ya vhatambi vha mudavhini rine sa madidingwe ri khou ri ḽo swika ḓuvha Black Leopards FC asi thimu zwayo yo ḓadzisa nomboro kana mbalo kha league ya PSL ndi thimu ine ndi waya ndi yone tshifhinga tsho swika Leopards FC madidingwe.